Ja dolazim iz Kragujevaca, želim da vas pozdravim. Mi smo potpisali sporazum o saradnji sa ćirilicom i drugim udruženjima koja žele da se čuvaju tradicije, običaje, ćirilice i tako dalje. To je velika čast, bio sam prisutan na tom skupu u Višegradu, na Lazarevu subotu i samo da kažem na napomenu, udruženje Opstanak za borbu protiv bele kuge i povećanje nataliteta je osnovano 17. januara 2003. godine u Beogradu i sedište je u Beogradu, ne je u Kragujevcu, tako da ja samo u Kragujevcu, ja sam predsjednik tog udruženja posle osnivača i prvog predsjednika profesora Marka Mladenovića. Želio bih nekoliko stvari samo da kažem, nadam se da ću se uklopiti u ovo vreme. Čuli smo o odnosu Hrvatske i latinice prema ćirilici. Hrvatsko nacionalno pismo je latinica, a srpsko nacionalno pismo ćirilica. Hrvatska do fanatizma čuva latinicu, a ćirilica je u Srbiji na izdisanju. Koji su glavni razlozi tome? U Ustavu Republike Hrvatske iz 2010. godine stoji: u Republici Hrvatskoj u službenoj je upotrebi hrvatski jezik i latinično pismo. Članak 12 stav 1. U Hrvatskoj se toga strogo pridržavaju. Zapravo hrvatska nacionalna svest je toliko razvijena da bi se oni toga pridržavali i da tog članka u Ustavu nema. Važeći Ustav Republike Srbije iz 2006. godine, takozvani Mitrovdanski ustav koji je donet 8. novembra, reguliše pitanje upotrebe jezika i pisma. Tako je u članu 10 stav 2 napisano da je u Republici Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo. Znači, oni su u službenoj upotrebi na osnovu samog Ustava, koji je u stavu 2 istog člana ostavio mogućnost da zakon reguliše službenu upotrebu i drugih jezika i pisama. Naravno, Ustav garantuje i pripadnicima nacionalnih manjina kolektivna prava, među kojima je pravo da u skladu sa zakonom učestvuju u odlučivanju ili sami odlučuju o pojedinim pitanjima vezanim za službenu upotrebu jezika i pisma, kao i pravo na to da sami učestvuju u tome. To je član 75 stav 2 i 3. Uprkos tome što sam Ustav garantuje da se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati, član 20 stav 2, ovu normu je prekršio sam Ustav iz 1990. godine jer je dostignuti nivo prava na službenu upotrebu jezika i pisma uključivao i latinično pismo. Kao što sam rekao, u Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine stoji da je u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo. Međutim, uprkos ovoj ustavnoj odredbi u Srbiji dominira latinica u svim sektorima života. Zašto je to tako? Prvo, u sudskoj javnosti se izraz u službenoj naširoko tumači kao da znači u državnoj. Stoga izdavači knjiga, novina, časopisa, urednici televizijskih stanica i privrednici koji ne rade za državu smatraju sebe slobodnim da upotrebljavaju pismo koje žele. U praksi najčešće biraju, nažalost, latinicu. Statut autonomne pokrajine Vojvodine, čuli smo malo pre, iz 2009. godine je napisan na hrvatskoj latinici. Prema tome, ako najviši pravni akt u Vojvodini može biti napisan na hrvatskoj latinici, zašto i drugi organi pokrajine ne smiju da je koriste? Toga se pridržavaju. Zatim i pravopis srpskog jezika Matice Srpske iz 2010. godine tome doprinosi, jer se već u prvom članu govori o tome da kod nas postoji suživot dvaju pisama, član 1. Tu ravnopravnost potvrđuje i prva rečenica stavke koja glasi: slova se daju u ćirilicu azbučnim redom, a u latinici abecednim redom. Ideju o ravnopravnosti pisma snažno podupire i prosveta u Srbiji. Naime, do kraja osnovnoškolskog obrazovanja većina učenika pređe na latinicu. Trend latiničenja se nastavlja u srednjim školama, a visoko školstvo je još veći zagovornik dvoazbučnosti. U visokom školstvu udžbenici su mahom na hrvatskoj latinici i to ne samo na privatnim fakultetima, nego i na državnim. Zatim, latiničenju Srba doprinose i izdavači. Oko polovine knjiga koje se štampaju u Srbiji na latinici su, a kada je reč o časopisima i novinama, tu latinica prevladava. Zatim, latiničenje postiče i zvanična filološka struka koja brani ideju o dvoazbučnosti. Među privrednicima ubedljivo dominira latinica. Kao opravdanje privrednici obično navode to da je latinica komercijalnija, da se proizvodi sa latiničnim etiketama lakše mogu plasirati na nesrpsko tržište. Kao častan izuzetak od ove latinizacije Srba stoji Srpska pravoslavna crkva. I šta bi trebalo da se uradi? U Ustavu bi trebalo da stoji, znači
očekujemo delimičnu ili potpunu reviziju ovog Ustava, treba da stoji da je ćirilica u službenoj i javnoj upotrebi. Tu promenu mogu da izdejstvuju samo nove regulatorne snage. I o tome koliko je značajno čuvanje jezika i pisma, evo govori, to pokazujem i studentima uvek, zaveštanje Stefana Nemanje, gde on kaže: "Pre toliko vekova čuvajte, čedo moje, milo jezik kao zemlju. Reč se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. Šta je narod? Izgubili jezik, zemlju, dušu. Carevi se menjaju, države propadaju, a jezik i narod su ti koji ostaju, pa će se tako osvojeni deo zemlje i naroda opet kad tad vratiti svoje jezičke matici i svome matičnom narodu." Čuli smo i malo pre, kolega iz Župe je govorio o tome šta znači jezik i pismo, tako da moramo da sačuvamo ono što su nam preci ostavili i da sačuvamo svoj jezik i svoje pismo, a samim tim svoj identitet. Hvala.